Parastosom u hramu Svetih apostola Petra i Pavla, paljenjem svijeća i ispuštanjem vijenaca u rijeku s mosta na Uni, u Novom Gradu obilježena je 20. godišnjica egzodusa i stradanja Srba iz Republike Srpske Krajine. Delegacije su položile vijence i prislužile svijeće kod spomen obilježja u Tunjicama za civile stradale u napadu regularne hrvatske vojske na zapadno-krajiške opštine u septembru 1995. godine. Parastos je služen i u Svodni, a položeni su vijenci kod spomen krsta srpskim civilima stradalim u napadu hrvatskog aviona na izbjegličku kolonu. Tešku sudbinu krajiških Srba proživljavala i porodica Dragoljuba Vinčića iz Dvora. U krajiškoj koloni s porodicom Dragoljub je na kombajnu do Bača putovao 13 dana. Bilo teško, vamo nam je bilo dobro gdje smo god naišli, imali smo hranu, imali smo doček i volio nas je narod. Za samo 3 avgustovska dana na ovom mostu na rijeci Uni, mostu Spasa, prije 20 godina prešlo je preko 100.000 krajiških Srba. Prije nego što su ušli u Novogradsku opštinu, izbjegličku kolonu kod Žirovca napala je hrvatska vojska i 5. korpus takozvane armije Republike BiH. Stradalo je 700 Srba. Njima u pomen služan je parastos, a s mosta su spušteni vijenci. Mi ne možemo nadoknaditi njima ni ljudsku bol, niti materijalnu štetu. Ali evo, na ovaj dan možemo izići i zapaliti svijeće. Tražeći spas prema Prijedoru, nepregledna kolona bila je žrtva i hrvatske avijacije. U Svodni nadomak Novog Grada hrvatski avioni granatirali su krajiške Srbe. Tada je ubijeno 6 Srba i ranjeno 7. Strašne slike pamti i Milka Žujić iz Svodne. Hrvatske granate iz vazduha srušile su joj kuću do temelja. Ne mogu da shvatim pilota koji je tukao, on je vidio kolonu, vidio je djecu. On je tako nisko išao da je mogao sve da vidi. To se ne može opisati. Krv je svukuda tekla. Za ove zločine do sada niko nije procesuiran. U informaciono-dokumentacionom centru Veritas nadaju se da će presuda donesena u Međunarodnom sudu pravde, koja govori da je u Oluji ipak izvršeno etničko čišćenje, imati pozitivan efekat za krajiške Srbe. Dodaju da je nedolazak vojnika zemalja članica NATO-a na vojnu paradu u Hrvatskoj veliki diplomatski šamar Hrvatskoj. Da će to biti jedan kamen temeljac, jedan početak i za efikasniju borbu za prava Srba i iz Hrvatske koji su protjerani i za ovi koji su protjerani sa područja Federacije muslimansko-hrvatske u Bosni i za one koji su prognani sa Kosova. Program obilježavanja stradanja Srba u akciji Oluja završava se sutra u mjestu Janjela kod Bosanskog Petrovca, gdje će biti služen parastos za Srbe poginule u izbjegličkoj koloni koja se povlačila iz Republike Srpske Krajine i položeni vijenci kod spomen krsta. Na ovom mjestu hrvatska avijacija bombardovala je kolonu izbjeglica. Tada je poginulo 9 srpskih civila, od kojih 4 djece od 5 do 13 godina.